hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani mu 2014 mu isi hapfuye abantu barenga 500 bazize impanuka z'indege. Mu myaka 11 ishize, ni ukuvuga mu 2004, bwo mu isi hapfuye abantu 410 bazize impanuka z'indege mu mezi 12. Iyi ngingo yonyine irashimangira ubwiyongere bw'impanuka z'indege ku buryo ntawe uzi icyabaye mu kirere cyacu gitera ubwiyongere bw'impanuka, kandi bikaba mu gihugu ukenera gukorera ingendo mu ndege birimo kwiyongera. Imiryango mpuzamahanga ishinzwe iby'ingendo zo mu kirere ndetse n'irengera abantu yashyizeho intonde z'amakompanyi atemerewe gukorera ingendo mu Burayi no muri Amerika kubera kutizerwa kw'indege zabo. Muri iki kiganiro turagaruka kuri bimwe mu bihugu uyu munsi abantu bakoreramo ingendo zo mu kirere bikandagira kuko bifite amakompanyi y'indege yiswe kompanyi poubelle, kompanyi z'ingarani. Turaganira kuri bamwe mu bagenzi bagiye banga kujya muri zimwe mu ndege kuko bazikekagaho kutuzuza ubuziranenge no kuba zikorera mu bihugu birimo ibyago byo kubamo impanuka z'indege cyane. Turagaruka ku mikorere ya kompanyi z'indege zigenda mu kirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kimwe mu birere birimo ibyago byo kugusha indege nyinshi mu isi. Ibihugu bimwe by'Uburayi uyu munsi ntibishobora kugubwamo n'indege zivuye muri Kongo kuko ziba zishaje bihagije. Turagaruka ku buryo bwo gukanika indege zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butizewe na gato, ndetse n'ibikoresho bizigize bimaze imyaka iri hejuru ya 60 bikoreshwa. Turagaruka kuri ruswa iribwa mu by'indege muri Kongo nayo ishyira itafari mu bwiyongere bw'impanuka z'indege muri iki gihugu. Ibyo tugiye kuvuga biri mu nkuru yiswe L'Afrique sur la liste noire ya Benoît Duquesne wa Televiziyo France 2. Marius Zanos Genezele ni umuyobozi w'abapilote muri kompanyi y'indege Ewabora Airways yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Atwara indege yo mu bwoko bwa Lockheed L1011 Tristar itwara abantu 231 bava Kinshasa bajya Bruxelles mu Bubiligi. Ubu bwoko bw'izi ndege ntabwo bugikorwa kuva mu 1983. Ku Bafaransa, indege imaze gusaza ibimaze imyaka irenze 8. Iyo Marius Zanos Genezele atwara yimaze imyaka 24, ariko ku mupilote wayo kugirira icyizere indege ntabwo bigomba gushingira ku myaka imaze, ahubwo hakagombye kurebwa uko yitabwaho. Mbese niyo muhe mwaka ni indege imaze imyaka irenga 30 kandi iracyaguruka. C130 ni indege imaze imyaka 30 ariko ikiguruka. Nge ntabwo ntekereza ko imyaka ari igena ubwiza bw'indege, ahubwo uko yitabwaho. Niba indege yitabwaho ikagenzurwa neza mu mikorere yayo, ukubahiriza ibisabwa n'uwayikoze, nta kibazo gishobora kuvuka. Gusa iyi ndege ye ntishobora gukandagira ku butaka bw'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko indege zose zanditseho ko ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo zemerewe kugera muri ibi bihugu, ndetse biranashoboka ko iri tegeko ryazashyirwaho n'ibihugu byose by'Uburayi kuko zituruka mu gihugu kirimo zimwe mu ndege mbi kurusha izindi zose mu isi. Umugabane wa Afurika niwe ufite umuhigo wo kubamo impanuka nyinshi z'indege mu isi. Impanuka zo muri Afurika zikubye inshuro 6 izibera mu Burayi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari icyumweru cyabayemo impanuka enye z'indege zihitana abantu 28. Izi zose zahanwe n'ibibazo bya moteur. Ku bashinzwe iby'indege muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi ni ibintu bisanzwe. Indege iraguruka igakora impanuka, ni ibintu biba hose no mu bihugu bikize. Jean-Marie Bikiro ayobora ikibuga cy'indege cya Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi mpanuka zirahangayikishije kuko buri gihe uko habayeho impanuka abantu barapfa ndetse n'ibintu bikangirika. Biratuhangayikishije, ariko sintekereza ko biterwa n'ubumenyi buke bw'abantu cyangwa se kubura mikoro. Ni ibintu bibaho, indege zirahanuka. N'indege zikomeye cyane zikora impanuka. Indege zikomeye cyane zikora impanuka. Ngaho noneho tekereza zidakomeye cyane zinashaje. Kinshasa niwo murwa mukuru, turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibuga cy'indege cya Njiri
ni ikibuga mpuzamahanga kimaze iminsi mike kivuguruwe, gusa kigaragaraho indege nyinshi zikomeye ariko zikozwe mu byuma byo mu myaka ya za 50 ubu bibarizwa mu mazu ndangamurage. Kigaragaraho indege nyinshi zizakozwe n'Abarusiya mu myaka ya kera cyane kandi zigitema ikirere nk'iyo bita Antonov 32B. Indege zageze muri Kongo mu bihe by'intambara zo mu 1996 zatwaraga intwaro n'abasirikare ariko nyuma zihindurwa iz'ubucuruzi. Abanyekongo bazise fula fula, amasanduku aguruka, des cercueils volants. Ku rwego mpuzamahanga bazita avion poubelle. Abanyekongo bazijyamo kuko imihanda yo ku butaka myiza ari mike kandi imodoka zigendamo nazo ni nke. Birumvikana nashoboraga no gufata taxi iyo haba hari imihanda, ariko ntayo. Urumva byagenda bite? Ni mu mujyi wa Goma. Uyu yaragiye gusura umuvandimwe we mu bitaro nawe wakomerekejwe n'indege. Iki gihugu gifite kompanyi z'indege zitari munsi ya 50. Harimo izigiye zifite indege 2 cyangwa 3. Mu Burayi imyaka ntarengwa y'indege iri hagati ya 25 na 30. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari zimaze imyaka irenga 45. Izikorera imbere mu gihugu haba harimo imwe byibura ihaguruka ifite ibibazo bitari munsi ya 3 bishobora gutuma yisenura ku butaka mu buryo butateganijwe. Mu mwaka ushize ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri kitarasanwa cyabaga gifunguye ku bantu bose impande enye zose. Hagati y'indege ziparitse habaga hari abagore bacuruza ibigori n'abakanishi baryamye munsi yazo baruhuka. Stavros Papayoannou ni ufite kompanyi ikomeye y'indege muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ewabora Airways. Uyamaze imyaka myinshi arwanya za fula fula, indege zishaje kuko zitwara abantu ku biciro bito zikamuhombya kandi zishobora no kuzatuma kompanyi ye nayo ishyirwa mu kato. Kompanyi ye ifite indege 11 zitabwaho kurusha izindi ariko nazo zirashaje. Kompanyi ye ni irimo ya Lockheed L-11 Tristar itagikorwa kuva mu 1983. Indege zo muri Ewabora zigurwa muri Amerika. Mu butayu bwa Mojave muri California hari parking nini yuzuye amagana y'indege. Zimwe muri izi ziragurishwa, izindi zamezemo ibyatsi kubera imyaka y'ubukure zitegereje gusenywa zigakurwaho ibyuma. Izi ndege zose zirashaje, harimo n'izimaze imyaka 30. Muri Amerika ntizemerewe kuguruka, ariko muri Kongo ho ziri mu nzima zihari kuko arizo ndege bwana Stavros yaguzemo izigize kompanyi ye. Imwe muri zo igurwa $1.5 y'amadolari, mu gihe inshyashya muri zi Boeing 777 igurwa $50 z'amadolari. Niba bwana Stavros agura indege zishaje, nuko ubwishingizi bw'indege buhenze. Niba uyu munsi kompanyi y'Ababiligi igura indege kuri $100,000 z'amayero, natwe tukayigura kuri ayo ngayo, iyacu yanditseho ko ikorera hano muri Kongo, bo yanditseho Belgique, twebwe twajya tujya kuyikoresha bimwe byangombwa indege ikenera mu France tuvuge, tukajya twerekana za kontra tugaragaza ko indege yacu tuyikoresha mu Bufaransa, ku buryo nta wakongera gukeka ko indege zacu tuzikanikira mu ntoki nk'uko bimeze ubu. Gusa nubwo twakora ibyo byose tugomba kwishyura $10,000 z'amayero z'ubwishingizi buri mwaka, mu gihe kompanyi y'Ababiligi twaguze indege imwe yizishyura $500 yonyine kuko twebwe twanditswe muri Kongo, kuko turi mu kato. Kongo là nous sommes disqualifiés. Ngiyi impamvu yahisemo kugura indege zishaje kuko bisa naho nta cyaramira. Gusa nubwo yemera ko indege ze zishaje, nizo zishaje gake ugereranije n'izindi ziguruka mu kirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri aho bakanikira indege hagiye hahari hirya no hino ku kibuga. Hafi aho haba hari n'abantu bacuruza ibyuma by'indege zakoze impanuka ushobora gushyira mu ndege yawe. Uburyo bwo kugenda muri izi ndege nabwo ntabwo bugoye. Ubaye ufite umuzigo urimo ibishobora guteza impanuka nk'ibicanwa bya peteroli cyangwa mazutu, baguca amafaranga y'ikirenga ku itike, ubundi ugatwara umuzigo wawe muri kabine mu ndege.
uyu ni umwe mu bashinzwe gutanga amatike y'indege ku kibuga cy'indege muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ni idolari rimwe n'igice ku kiro kimwe, ariko twongeraho 25% kuko DAC iri bugire amafaranga iduca kuko dutwaye imizigo yateza ingaruka. Gutanga amafaranga y'inyongera ku itike bituma abashinzwe ubwikorezi bafunga amaso kugira ngo utware mu ndege ikintu gishobora guteza akaga. Ruswa ndetse n'uburyo butanoze bwo gukanika indege zishaje birasa naho bigaragaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ikiri kure mu birebana n'ubwikorezi bwo mu kirere bufite umutekano. Mu mwaka ushize 2014 indege 15 zakoze impanuka, abagera kuri 65 bahasiga ubuzima. Iki gihe abashinzwe ubwikorezi bwo mu kirere batunzwe agatoki cyane kuko utagira icyo bakora, kuko inyinshi muri izi ndege zishaje zifitwe n'abanyapolitike ndetse n'abakuru mu gisirikare, akaba ariyo mpamvu zidahagarikwa. Gusa icyo gihe Minisitiri w'ubwikorezi Eva Mwakasa yarabihakanye. Kwebwe umuntu uwo ari we wese ukoresha izo pubeli, igihe cyose iyo ndege itajyanye n'ibisabwa, duhita dufata icyemezo tutarebye nyirayo cyangwa icyo ari cyo. Twebwe turashaka ko itegeko rikurikizwa kuri buri wese. Njyewe icyo nshaka nka Minisitiri w'ubwikorezi n'itumanaho nuko RDC itaba ku rutonde rw'umukara. Turashaka ko yaba ku rutonde rw'umweru. Njyewe niyo ntego yanjye ko RDC iba ku rutonde rw'umweru. Urw'umukara ntirushishikaje. Ikibazo cy'izi ndege gihangayikishije leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo leta ubwayo yishyiriye amwe mu makompanyi y'indege mu kato. Mu makompanyi 51 yose yo mu gihugu, 33 yambuwe na leta impushya zo gukora, usibye ko amwe yagiye zisubizwa. Gusa ibi ntibyabujije ko indege ya A320 ya Congo Airways yafungiwe ku kibuga cy'indege cya Dublin muri Irlande, izira kuba iki gihugu gifite imyenda ya Irlande, ndetse n'iyi ndege ikaba yari ishaje ku kigero kitari gito. Ibi byose babikora ngo birinde imibare minini y'abazira impanuka z'indege, kuko birasa n'ibimaze gukabya. Nk'ubu hagati y'ukwezi kwa 8 n'ukwa 9 mu 2010 abantu 517 baguye mu mpanuka z'indege mu isi, mu gihe mu 2004 abantu 410 aribo bahitanywe n'impanuka z'indege mu mwaka wose. Impamvu y'izi mpanuka 70% ni impamvu zisanzwe z'ikirere. Impanuka zituruka ku miterere y'indege cyangwa ku bibazo biri tekinike mu Burayi na Amerika ziri hagati ya 0.4% na 0.7%. Bikaba 2.4% muri Amerika y'Amajyepfo, bigahita biba 13.3% muri Afurika. Indege yose ifite amwe mu mabwiriza y'umutekano itubahiriza, buri wese aba afite uburenganzira bwo kuvuga ko izakora impanuka, kandi inshuro nyinshi niko bigenda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo indege ziba zishaje, zidafite ibyangombwa, ariko abagenzi bakazijyamo babibona, banazi neza ko bashobora kuhasiga ubuzima. Bavuga ko nta kundi bagira. Gusa ibi siko bigenda ku batega indege bose mu isi. Ku cyumweru ku itariki ya 21 mu kwa 8 mu 2014, Heraklion mu Bugereki, indege ya kompanyi Theos Tour Alexander ifite nimero AXN 143 yagombaga guhaguruka Heraklion yerekeza Paris mu France. Yagombaga guhaguruka mu gitondo saa 3, ariko byageze saa 1 z'ijoro z'uwo munsi yagombaga kugenderaho ikiri ku kibuga cy'indege idashobora kuhava kubera ibibazo bya tekinike. Amatangazo yahise amanikwa avuga ko izagenda ku munsi ukurikiyeho nyuma ya saa 6. Mu kuva Paris iza Heraklion, iyi ndege nabwo yari yakerereho isaha imwe. Abagenzi bamwe bari bayitegereje bamenye aya makuru, bahita banamenya ko iyo ndege yari mu bwoko bw'indi ya kompanyi West Caribbean yari iherutse kwicira abantu 160 muri Venezuela, indege ya MD-82. Abagenzi bose bahise bakubita agatima ku mpanuka enye zari ziherutse kwica abantu. Izo mpanuka zari West Caribbean nari maze kubabwira yari iherutse guhitana abantu 160. Batekereje ku bantu 121 bishwe n'indege ya Helios Airways ahitwa Prague.
batekereje kuri Boeing 737 yari iherutse kwicira abantu mu majyaruguru ya Atene. Batekereza ku bantu 13 baguye mu yitwa Tuninter, ndetse n'indi ya Air France yavaga Paris ijya Toronto muri Canada, aho Airbus A340 yataye inzira yagira uyihitana ariko irashya. Abagenzi batekerezaga kuri izi zose, buri wese muri bo akumva adashaka ko ibi bimubaho. Abagenzi benshi bahise bafata icyemezo cy'uko n'iyo ndege yapfiriye aho ku kibuga niyo yakira batayinjiramo, keretse babahinduriye indege. Bitihise bakerekwa inyandiko ivuye mu bugenzuzi bw'indege bwerekana ko iyo ndege nta bibazo yateza mu kirere. Heraklion, ku kibuga cy'indege hahise hatangira imyigaragambyo y'abagenzi, gusa nyuma y'isaha yose bigaragambya, bamwe muri bo bemeye kugenda muri iyo ndege batazi neza ko iri bubageze iyo bagiye. Abandi barabyanze. Mu bagenzi 151 bagombaga kuyigendamo, 27 banze kuyinjiramo. Aba bateze ubwato bagera Atene, bafata gari ya moshi ibageza i Buruseli, banyura Belgrade na Vienne, ubundi bagera i Paris bakoresheje iminsi 3 kugira ngo gusa batagenda mu ndege itizewe. Bakigera i Paris nyuma y'iminsi 10 bagiye gusaba ibisobanuro no gusaba ko basabwa imbabazi n'ubuyobozi bwa Theostori Paris mu Bufaransa. Umuyobozi w'iyi kompanyi mu Bufaransa yabasubije mu buryo butari bwiza na gato. Yitwa Joseph Alame. Vous avez fait le choix de mwahisemo kutajya mu ndege yari yizewe kandi ifite umutekano. Icyo kintu mwagihisemo kandi ibyo ni ibintu bibareba. Impamvu yatumye aba batajya muri iyi ndege nuko bari bategereje kwerekwa inyandiko igaragaza ko iyo ndege yemerewe gutwara abantu. Inyandiko yagombaga gutangwa n'urwego rushinzwe indege mu Bugiriki. Iyi nyandiko yaje kugaragazwa nyuma, ariko yanditseho ko iyo ndege yagombaga gukora iminsi 10 gusa, ubundi ikajyanwa mu bakanishi. Iyi nkuru bwayo yari gukanga abagenzi. Amakuru yaje kujya hanze yuko n'ubwo indege yari yahawe uburenganzira bwo kuguruka mu minsi 10, yari inafite ikibazo cya tekinike kitakemurwa mu munsi umwe. Ariko abashinzwe iby'indege barahumiriza, barayereka itwara abantu. Kubw'amahirwe ibagezayo. Aya mahirwe ntabwo abaho buri gihe. Ku itariki ya 15 z'ukwa munani mu 2005, indege nimero 708 ya kompanyi West Caribbean Airways yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Tocumen muri Panama yerekeza Fort-de-France. Mu rukerera rwo ku itariki ya 16 z'ukwa munani mu misozi ya Serrania do Perija mu burengerazuba bwa Venezuela, iyi ndege yari itwaye abantu 160 yagize ikibazo cya moteri, imanuka bucumu yikubita hasi, irashyira kongoka ntiharokoka n'umwe. Muri Colombia, iyi sosiyete ya West Caribbean yari isanzwe ifite isura itari nziza mu bwikorezi bwo mu kirere. Mu minsi y'impanuka yabayemo, iyi kompanyi yari isigaranye indege imwe yonyine yo gukoresha ingendo kuko izindi zari zifite ibibazo. Iyi ni nayo yahitanye abantu 160. Indege yo mu bwoko bwa McDonnell Douglas niyo yonyine yakoraga ingendo zose z'iyi kompanyi. Indi ndege bari bafite mbere yaho nayo yari iherutse guhira ku kirwa kimwe muri Colombia ihitana abantu 8. Iyi mpanuka yabaye mu gihe haparikwa indege muri West Caribbean hari huzuye indege zabo zagize ibibazo bya tekinike zitashoboraga kuguruka. Iyi imwe bari basigaranye nayo byavuzwe mu bitangazamakuru ko yari iherutse gukanikishwa ibyuma byaguzwe magendu ku muhanda, ndetse uwabigurishije agaragara kuri televiziyo muri Colombia yemeza ayo makuru. Mbere y'impanuka bansabye pompe hydraulique y'imwe mu ndege zabo hari imbere y'amezi 3 mbere y'uko iyo mpanuka iba. West Caribbean yaje kunyomoza aya makuru. Gusa isura y'iyi kompanyi ntabwo yari nziza ku rwego mpuzamahanga, ndetse n'indege zose zo muri Colombia zari ziri mu rwego rwo gushyirwa mu kato. Nyamara abashinzwe iby'indege mu Bufaransa bemereye iyi kompanyi gukorera mu Bufaransa. Jean-Marc Saint-Sauvigny yari umuyobozi w'urwego rw'ingendo z'indege mu birwa bya Antilles.
twagiriye icyizere Colombia cyane cyane ko yari yarakoreweho amagerageza, twari tuyifiteho amakuru atari mabi. Gusa icyo Sansafuni asa n'uwirengagije nuko kuva mu 2003 ibikorwa by'ingendo z'indege muri Colombia byasubiye inyuma bigaragara cyane. Ku murwa mukuru Bogota, abapilote b'indege bahoranaga ibirego. Captain Carlos Espinoza, umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'abapilote muri Colombia, yaneguraga cyane abashinzwe kugenzura indege, akavuga ko badashoboye. Nta bakozi tugira, nta bakozi bashoboye tugira. Ibi binagira ingaruka kuko hari amakompanyi atagenzurwa kubera iyo mpamvu. Hari abashinzwe kugenzura ubuziranenge bw'indege batabifitiye ubushobozi. Abategetsi muri Colombia nabo nyuma baje kwemera ko urwego rw'ubwikorezi mu ndege rudafite abakozi babifitiye ubushobozi. Ibi byose byatangajwe mbere y'impanuka ya West Caribbean, ariko abashinzwe indege mu Bufaransa bemereye kompanyi yo muri Colombia gukorera mu gihugu cyabo, birangira yisha Abafaransa 152. Ntabwo bibaho ko impanuka y'indege iterwa n'impamvu imwe. Inyinshi mu mpanuka zituruka ku bintu byinshi bigenda bisimburana, ariko hakabaho impamvu imwe yibanze itera izi mpanuka. Impamvu nyinshi zishyirwa ku murongo rimwe na rimwe zigashyirisha amakompanyi mu kato ni iziba zabonwa na buri wese ko zizakurura ibyago. Uyu munsi hari amakompanyi y'indege akora atagira indege zo gutwara abagenzi, ahubwo akajya kuzikodesha, rimwe na rimwe akazikodesha mu yandi makompanyi nayo yazikodesheje, ku buryo rimwe na rimwe abagenzi bagenda mu ndege yakodeshejwe na kompanyi yayikodesheje. Urwego rw'indege mu isi usibye kuba rwinjiza miliyari 200 na miliyoni 400 z'amadolari buri mwaka, uru rwego rwanahaye akazi abantu miliyoni 50. Kuba byonyine hari indege byahinduye umubumbe wacu nk'umudugudu. Abantu babiri bari ku migabane itandukanye bahura mu gihe kitarenze amasaha 24. Gusa uyu munsi uru rwego ruhanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano w'indege n'ubukungu bukunda kuba butifashe neza mu bakora muri uyu mwuga. Indege iracyari ku isonga mu buryo bwizewe bwo gukora ingendo. Bivuze ko impanuka z'indege ziba arizo nke ugereranije n'izakabaye indege itabiriho. Kuva mu 1945 Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zimaze kubamo impanuka z'indege nyinshi, aho indege 784 zimaze gukora impanuka zikomeye. Ariko uhereye igihe indege yakorewe, umugabane wa Afurika ni uza ku isonga. Imibare y'ishyirahamwe rishinzwe ingendo zo mu kirere mu isi igaragaza ko hagati y'2004 n'2014 umubare w'impanuka z'indege wikubye 6, ariko nanone ukaba waragabanutse ukurikije uko byagendaga mu myaka ya za 50. Uyu munsi indege imwe kuri miliyoni 4 niyo iba ifite ibyago byo gukora impanuka iyo ihagurutse ku kibuga cy'indege. Mu ndege zose zibaho hagati y'umwaka w'1959 n'2013 Boeing 707 niyo imaze gukora impanuka nyinshi, kuko mu mpanuka zose zabayeho 4.27% zari za Boeing 707, 1.69% zakozwe n'indege za Airbus A310, 1.46% by'impanuka z'indege zabaye zari za Boeing 747, 1.38% by'impanuka zakozwe na BAC 111. Fokker F100 yakoze impanuka zingana na 0.38% by'impanuka z'indege zabayeho. Kuva mu 1959 kugera mu 2013 Bombardier CRJ 700 nta mpanuka irakora. Mu myaka yose yabayeho, umwaka w'1972 niwo mwaka wabaye mubi ku ngendo zo mu kirere mu ndege za gisivile, kuko abantu 2373 baburiye ubuzima mu mpanuka 72 z'indege za gisivile. Nansoreje iki kiganiro